legislative business akan kalanga government bill seiho tur pakhat kan neya bill copy hi member ten hela kan semlok vek toni kha the Mizoram Liquor Prohibition Amendment Bill 2025 hi a bill nei tu pulang hinglo mar minister zon takin house introduce phalna rondil sela ilo som Speaker, iphalna le House Remtina in the Mizoram Liquor Prohibition Amendment Bill sang ni somhile panga hi introduce phalna karondila tin soiho phalna karondil hal buke le bill nei tu minister zon takin house introduce phalna rondila kan phal sakem kan phal sak chuan tuna introduce sela soiho turin move mal box sela ilo som Speaker Kalome, the Mizoram Liquor Prohibition Amendment Bill sang hisam nile panga when I kian soiho turin iphalnain min soiho pui turin house member te kasoma Speaker he bill hi kan soiho main kan base lo ang bill deuh hi ni donin ka hia ka man dewa khanin e fakte hun lai ti mayang khati lai khanin in la na khan hu sup sup maya aveng te chu ka soi lawanga chu ta chuan sikul pakhata hian in vantir ko in la na khan hu vantir ko an huen tia an tlan khoma mobile phone te Facebook te ma khane in khriat zela tlan khom khania asang don hin pung khom to ni chu ta chung kan thriam pa pakhat hian in ka han thleng ve atia lo a mun ka han thleng chu mi pui tam tak ka ra khanin a in la na khan hu a then kha an rak deuh thot thot to kama hoi pei chu kan venga miang bang lo hianin he lai hi a thla nia he lai hi alu ania lo tia a tira kan ri nang le tak kha lo inang lo khup moi tia chu tiang deuh chu ani mai theya kan MLP amendment bill po hi a chan chu mitam takin bonded warehouse ka du venio han tia wine shop phalna ka du nio a ron tia a message te kan han donga a thenin min hawa a thenin min fuya a thenin min trong try puya thenin voice in takin kal zel ro te min hantia MLP amendment bill hi a chung tak hi chu khria se chuan khang zong zong thu te kha pu speaker soi ngai lo tura kan nga ya ani na takan han soi do na heng te hi kan han soi nga pu speaker I veilama mi te ni mo iding lama mi te kan ni mo zoram mi pui hianin eng bil nge kan putlu ti hi an khian nuwa chuan min pom pui ngei po kan be sei tlatani ti chuan MLP amendment bill chu eng wangin nge in putlu tak mai ti zona om theya sum huna turem ni ti kha zona masania sarkar ve riang ron tan chuan he bill kan pas turatan hian atang hian han I tham sum om lem lowa chuwang chuan sum chulu to kom ma se sum huna tur lian ang kha ni lowa kan fia MLPC exam ni som le palia wine shop kami asenchi kan ti mai chu asenchi zorna phal saka khatianga sumtam tak chia tanga lak lu ang chi kha ni don lowa tin asenchi le pona ma tanga beer kan lak lu kan khal ang chi kha ani don lo phota ani le vote in hu bel na turem ni enge ni political party nan hlok puina turem ni tia zona om the pu speaker achulam po chuala ni ta chuang lowa an ming that bel viau na tur po tun din huna chuan a om lo mai theya nakina ero chuan a om kan be sei tlata amai ro chu pu speaker kan non put lu chan chu hei hi kun na thok tu ta lam tang bil ani Mizoram kun na thok tu te tan e an sal ta na tanga an zalen na tur dar vuak na tur bil ani chu chu kan non put lu chan ani zu phal rai na bil ani lo zu khap burna angele zuwa zong na tur bilani ti po pu speaker kan soi chawanga kan khedon ani politics an chuan thil khiat chian tok lo wangte tin tran lam in an lo wangte in han be chiam te po atok ani mai theya van duai thla takin kan bil hi alo lik le nga la ahun main chu wang te po chu niang khel le chaya lo le ani amai ro chu pu speaker kan ta na thazok turen in herre ma te po kan han ngai ve boka he bil hi kun na thok tu te lam tang bil ani chuti rol chuan excise and narcotics department ka thopui mi tai ma tak tak te tan ro chuan an ha bel na tur bil ani tin excise po an soi sel na tur bil te po ni pa mai theya
pulut tu te po tu na tangin engemo hrechiang lo chuan be an han tok to ania amero chuan mani po kan fui ve na chu excise department ka thopui ka thian te ka fui na chu kan ha sot don ani point kun ha thok tu tan an hlok pui don chu wang chuan tur na po hlok na kan nga ya agriculture department ne horticulture department lam ta na mal som na kan ni thei na tur bil nia pu speaker ke ni chuan kan nga ya ni tuna kan dan en hi kan en chuan Mizoram liquor prohibition bill o a act hi kan en chuan in a act pon ni chialo annuwa a rule san siam le kha kan en chuan tun din huna hian champhai le na lana wineria grape atanga wine siam chi phal sakani abak zong chu dan bo chi na ni pu speaker tong kamakan zor zong zong te dragon fruit atang kan siam te la khui the atang kan siam te bal la atang kan siam te hi tuna chuan dan bo chi na vekani grape chi ani tuna chuan phal sak ni grape ching tu te kan du sak rual hian pu speaker Mizoram kun na thok tu bal ha ching tu te la khui thei ching tu te dragon fruit ching tu te sun hu ching tu te kol thei ching tu te chu teng in pu speaker kiwi te adang dang te po heng ho hi kan mangai ve tho kan du sak ve tho ani heng ho hianin an product atangin an thei thar chu atang hian wine siam ve se kan du chumi du sak na bil chu ani pu speaker kan put loi hi chu wang chuan buana ma khera zuan tha zalen don zubil ani tia an han dema po hi an riat chian tok lo wang ania atira ka soyang khan ataka han soi chun awa hole si ve ti to kan omanga alo ni reng hi mo ti to kan omanga a chutia ni chuan in ka tran ta hle mai ka du hle mai ti in he bil lam tang hi kan ni deu ve kan ring thlat ani pu speaker ti chuan pu speaker han soi chian khet nga ya oma apuan te po kan han in puang anga MLP Act hi amen a tool ti in department lam hianin he sarkar na kan von fung kan chelve tran tira tangin min thilani kan rules nei te hi bi chian ngai ani antia kalai ka history na kina kan la soyanga adana kim chan lo dan te rules kan nei that tok lo dan te aek berapo hi man mo siam ani awangin aek na ken tel thren khat te hi chu pu speaker siam rema thazok thei thil tam taka oma wangin hei hi chu siam rema thakhom mai ti in min khil ve thina ti chuan pu speaker tun assembly budget se sona hian pharman ngei tumin thei to pin kan tran kan la tin tuna kabula thu kan agriculture akadipal kan horticulture minister te po hianin min khil ve bok thina ni an mani na pressure an don dan te po ti chuan pu speaker chu dan thar tura chu kan han duang ta amai ro chu kan dan chu ne china soyang khanin ali ka ta thlat mai ani a thlen lo na tur zong zong a thlenga kiltinam hu turin alo om ta chuti lai chuan ko khan thuai tu te pon an lo mu ve ta nge ya ta chuan in leng te po kan nei ani kan dan thar putlu tura section 45 EME zupui zuti tuitling le zu fang te siam phalna tura kan duan te la chu ko khan lam chuan in a khai hei chula tel lo deu te u tin in leng kan nei ta kan ngai tu non le thei don em min tia khongai in hei hi chu tel lo tha e min tia tin thil danga te po zona min zo ta ni kan dan duan me ka mi kha ali ka khan lo mu ve bo ka wangin heng te chu tel tharani lova MLTP Act sang ka go som ko le panga om to sa kha ni e ko khan point kum som le pasari chung kan man lai khan in ngai mo lo ani e kan tia e ani mo an ti ve maya amero chu ngai mo an nei ta ni chu zu pui zu tui tling zu fang siam phalna hi chu an tia tak taka chun zu pui le zu tui tling an te ni ti chuan March ni khatani ya pu speaker ZPM legislature party te ron ve anga ye kan tia anin kan rona ko thanina indu lawani chuan zupui le zutui tling hi chu kan pai le thei kan ring amai ro chu legislature party kan lo in rona nge ti in March ni khat chun hudar thuma ZPM legislature party chu kan thu khom ta chu ta chuan pu speaker e khai zupui le zutui tling chu tia ko ran thuai tu tan an du lawani chuan ini pon kan du turan ni lawang an rot na chu zawma lom ti in pai le zai kan rel ta zufang hi chu zu tak po ni chi lo zufang khan ni maya hinga po te po kan han ti deu nangin
ใครก็ทันไปใส่ชุดทะเลเวตินมีเทรนขัดินมิงาซัวพิมเฮียนันไงมวงตีนอีไปเวกโลลวงอุกันตีแต่ชวนผู้สปีกเกอร์ZPM Legislature Party Meetingอินะชอบชัวตุรกันตีชินาชวนไวน์เสียมชุดตาโปเกรปไวน์นันเสียมังเจียนและคุยเทจังอินเนี่ยโมดราก้อนฟรุตจังอินเนี่ยโมคิวีและทิลดังจังอินมิโซรามาอันทาร์ชัวเทเลทายจังอาไวน์เสียมพัลนะอันนี้ผู้สปีกเกอร์ก็รอนพูดลูตัวระเหชุดตาชวนตัวไหนเห็นกันดันดิ้งไลเมก MLP Act หน่วยกันรูลสินะอภัลสักที่ส่งเห็นสวยไตละ political party มิงเตลำไตละ MNF สุรการหุ่นลายอันพัลสักอันนี้โอกาสนิสมทุมผู้สปีกเกอร์สังนิสมนิเลปัญญาคานินไวน์เสียมฮิพัลนี่ตาชวนแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์โป 10% minus and plus 2%ที่นี่ชูบักชูผู้สปีกเกอร์เฮดานาเฮียนเปิลกันตุ้มโลเกรปันพัลสักอังบักผู้สปีกเกอร์เปิลกันตุ้มโลแอลกอฮอล์ 10% จุงละมากันกัลโดนละวันนี้ชวนชวนผู้สปีกเกอร์เกรปชิงทูแต่กันมังไออังบุกเฮียนและคุยไทยชิงทูแต่บัลละชิงทูแต่สุนลูเลโกลไทยเลทิลดังชิงทูแต่กันมังไอชูมีแต่ป่วยนะอันพัลสักไทยตูอันพัลสักไทยนั่นตูราคาเฮดานาเฮียนกันหันดาเตลตาอันนี้ที่ชวนผู้สปีกเกอร์เฮลายกันสวยดูชุดกันหันสวยหัวหน้าพวกกันฟิล์มคุรขบไม่ ZPM Legislature Party ชวนนินชวนชวนแห่งที่จะไปไงตัวนี้ล้อมตีอินกันหันไปตาที่ผู้สปีกเกอร์ทิลดังเลยเดี๋ยวชุดที่ชวนอดันก็กันหันเสียมชัดตาอินรินนิตลายอันนี้เสียมชัดกันหันรถตาประเทศนี้ถ้าตะวางในออฟฟิศก็อันใกล้เทตลอดว่าหันเสียมชัดวัดวัตาด็อกิเมนต์กันเทลูโตก็เขียนส่วนเราชวนเฟบรุรีนี้สมนี่เลยปะคัตอาบิลอัดราฟกันดนโตMLAนักกันดนเวกคัตท่ากันง่ายตาชวน45อีข้าไปง่ายตานี่ตินเบียร์ที่ข้าจุปุยจุฟังที่เตลตักละว่าชวน local fruit beer ตินกันทักตะบกเสียตุนบีลาเฮียนผู้สปีกเกอร์รัมปอนจังอาเบียร์ลักลูแรงที่พลันนี่แล้วอเมริกามิโซรามันจังกันไทยทาร์ชัวจังเฮียนินกันเทจังเทียน local fruit beer เสียมพัลนัยดีหลังกันติตาเบียร์ที่ชูผู้สปีกเกอร์เขียนตังอิน 5% alcohol แต่ 4% alcohol แต่เล็กๆกันนี่ไวน์ไอพอยน์ alcohol content ที่อัตเลมจกโดนตาอันนี้แต่ชวนดานเสียมทัดดีนั่นชุกันหันติตาExcise Department นำมาใช้กันหัน initiate กันหันนอร์เชียมาอเมริกาชูโทจันเนี่ยเราเนี่ยอาการตั้งง่ายเราตั้มขมไม่ Cabinet approval ง่ายติน Law and Judiciary เวทง่ายดานังทับกันง่ายวางอินโทจันซานะกันมันตลอดว่าที่ชวนโทเลเนี่ยกันหันอินเปียโทเลซานะ Assembly paper ดังพ่อยโมเทเนนะอันเซมรัวลินกันหันดงทัดเจ้าไม่ผู้ Speakerชนตุกนี่ลายเนี่ยสวยปุ้ยไม่สวยโหไม่ตูร์ขานิตากวางินตุลัมพวนินไปตลอดที่ชวนผู้สปีกอันเชียดังอินกันตุรวยตูเต้นตุปาร์ตี้อันหูตูเท่าแต่นั้นหูเจ้าสวยโหนะหูนี่ส่วนนั้นดีลตาวันนี้กันโหลดแข่งตากัน House Leader พอยน์ฟ้าล้อมตีอินจุดที่งานดีลน่ามันชวนตีนบิลสวยโหนะหูนี่กันหันตุลตะเคียนผู้สปีกให้มีจุงจังไอฮิชวนเทียมละวันมันชวน Excise Department Ministry เทียมเรากันยังอาหุ่นตะกันเซมชัวเราว่าวางินอาหุ่นฮีตัวละง่ายตาตุลัมโปตินเฮลัยก็ทบุยตะโป ZPM Legislature Party มีตะโปอันเทียเทียมนักดีละที่โตบช่วยกันหันตียาไม่รู้ชูดานปัลตั้งง่ายเราทำได้ว่าวางินอาหุ่นกันไปตลอดเขตกันหุฟวลตะเขตนี่ตีขากันสวยหลังเตลด้วยนี่ที่ชวนผู้สปีกเกอร์เฮบีละเฮกันสวยเชียนด้วยชูรัมปุ่มหัวไปสุขับนาบีแล้วนี่ตานี่ซุนจวดดอนซุนพัลไรดอนมินที่อามาไอ้นักข่าวโจกันนี่ผู้สปีกเกอร์อามาชวนมิโซรัมปุ่มปุยฮีสุขับนาดานข้านะหัวมลวันนี่กันMLP Act ตูน่าสังนิสมเลยปักวัวกันมันเมกาเฮียนAutonomous District Council ปทุมจักมาไล่เลยมาราเตข้าลูหัวมเร่งเราไม่อเมริกาตุนทุ่มาให้ชวนผู้สปีกเกอร์เฮบิลกันดัวนะให้ชวนมิโซรัมปุ่มจูขับนี่ตัวโดนะ IMLF กันตีเซนชีที่แล้วกันสวยเทียมแบบไม่เอาไม่ทราบจูกันตีเตเลยรักจูที่ฮิจูขับอันนี้ตัวโดนั่นนี่ผู้สปีกเกอร์เฮ
6th schedule of the Constitution of India 12B hianin ADC huam chunga hianin zu chungchang an thu nei na chu non distilled country liquor chi alo nia chu zu fang zu pui zu tuitling kan tiang chia an mani na an siam chia kha chuanin maran namte lai namte chakmai na an mani zu kha chuanin an manin dan anin siam theng te ni abak zonga chuan dana lawa wang alo lawa wangin state pum huwa phian dan kan lo siam theya pu speaker a chunga non distilled country liquor an mani chung an ti ve ta don chuan an mani in anin siam the renga chung de po chu khap the chu ni se kan dua amero chu kha kha chu kan thu nei na pia lam sik schedule na autonomous district council te ahung bing na ni wangin pu speaker wa enroll po kan tum lawa amero chu asen chiero chu le rak zu kan tiang te kha chu heng huam chunga poyan khap ani to do na ni pu speaker a history hi toy te in kan soyenga Mizoram Excise Act sang ka ko som sari le pathum ka kan thir chuan zu chungchanga in je ka ma ro chu akhu khirna lam kha lo lem lawa azor ve thei huna chuan ti tele e a revenue lam hoi khan khata khan thila in je ka ti chuan MLTP Act sang hi som le pakua kan han manga zu khap na ani lo sa MLTP Act sang ka ko som ko le panga kan han manga ko sari February ni som ni tangin enforce ane kan na ria ti chuan pu speaker akal zel ta at MLPC Act sang ni som le palia kha chuanin kan hriat angin congress hun lai ni ti zo hen kan soyenga mi poi soi chu ka lau viawa a sen chi zor phalna an han siam le ta ka khan Mizoram Excise Act sang ka ko som li le som sari le pathum saving khata telani kha bi la kha chuan kha act ta kha chuan amero chu pu speaker he act hi sang MLTP Act ka sai sual ji MLP Act sang ni som le pakua tuna kan man mek anon siam ta ka khan a saving da ani tak lo wangin ti chuan Mizoram Excise Act sang ka ko som sari le pathum kha man ani box si lo MLP Act sang ni som le pakua in autonomous district council a huam box si lo ADC a hian zu khapna dan pakhat maum lawa zorna dan po chuang lo zu chungchanga dan pakhat ma hi pu speaker lo reng lo ni chu kan han en chianga mithiam te kan rona department chunga mi te sarkar mi le law practice mek mithiam zok te kan han ronin a he chu dan hi siam the ni ati in tuna kan amendment a hi chuanin pu speaker chakma lai mara autonomous district council noya hian zu khapna dan hi kan keng ko ve to don ani pu speaker kan soidu chu tuna hian nangma kal tlangin e house kal tlang hianin CYLA le MTP te chunga lom thu ka soidu ani an huam chunga dana lo chungin thei to pin zuan lo khapa an lo be ram ani tuna chuan danangin kan kalpui thei to do nak imponi se pu speaker khala e kha zona theya wangin kan soi chiang du hlek ani kan peng ta hleka mi then katin zu zalen na danan pulu done ZPM chuan an ti line pu speaker tun mala ngai lawangin Mizoram puma zu khapna dan zo kan pu speaker kan putlu hi ni chuwang chuanin kan chanu khana chuak mai theya atira ka soyang khanin an rinang lo zo ka lo ni a taka chuat an ti mai theya ni pu speaker dot lekan seidu chu zu khap nat sot na bilani ti hi kan sei chiang le du boka MLP Act sang ni som le pakua kha man mo taka duana ni ya kan ria sang ni som le pariata sarkar thar alo pianga zu zor la e khati to pan duwa wangin man mo takin siamani ya ti chuan chu ta chuanin a rules lam kha alo lem lawa when rules kan ti thei mai tur nakina kan soyenga sang ni som ni le pania duana ni ma kha chuan act ve si khan rules pakhat ma lo nei lo ni ti chuan pu speaker a boi thang lai chu minimum punishment ta po kha ji ani lawa in zuan man pon engzat nge ni small quantity nge intermediate quantity nge commercial quantity da ani lawa a khem thei dan po kha a lawa wang khan a khem minimum punishment da ni lawa wang kha holam ta ka chu ani fo wangin tun tu ma hian chung de chu han bil telania pu speaker ka lut vek lawa section 6 subsection 1 ate thuma tanga thanga tan sing khata tanga noi khat ti te section 7 zuman sak small intermediate commercial quantity ti te azata chu notification a zui tu ti ani kha chung te chu tun tu ma hian kan bil telani ti chon pu speaker a tira ka soya kha grape wine zin ko hi soya thain ka khia Mizoram mi puite hianin grape wine zin kong hi kan riat chian tlan hi a thain ka khia pu speaker kum sang ni chho vela
ti hun lai khan MNF an sarkara ta chuan champhai le nalan kimi champhai district a grep an han chonlu ta sarkar nan chin tira lo thadu ngianga mero chuaron thang liana atuya an han siam dona MLTP Act sang khan ko som kuale panga man me khan alo khabreng sia ti chuan grep wen chu siam thei ani ta lo ani ti chuan pu speaker grep wen siam phalna masaber hikum sang ni le pariata putlu khania kan na rianga chti lai chuan MNF hi sarkar na chang tu an ni ti chuan MLTP Act siam thain pu speaker am hinga po the Mizoram Excise and Narcotics Wine Rules sang ni le pariat tian ya winery siam phalna license ka pe kan itani sang ni le pariata sang ni le soma wine chu siam in an han zuar chuak tan ta ti chuan sarkar na in thlaka akal zela atoi zongin sang ni som le pakua sang ni som le pariata MNF bukan han sarkar le ta pu speaker ti chuan sen chi an zor me ka ti to pan du sia wangin tuna kan man mek MLP Act a hik man ho tak main budget session March sang ni som le pakua putlu ania ti chuan thil thang thang awangin a man mai theilo awangin me ni som ni le pariat sang ni som le pakua he MLP Act hi man tana lo ni le ta ni ti chuan pu speaker wine chu grep wine chu phalani lo photani chu ta chuan ti chuan enge mo zok kha no ma kha chu ka lu chit lo nga hun ka mangrel tukang ti ka lawa ti chuan grep ching tu ten eng tinge kanom don tuna hianin adan hian min phal saksi lawan tia amai ro chu grep wine chu an siam chuak renga an thal reng thowa sarkar point a khelo der veni pu speaker mita siai veni khati lai khan amai ro chu adana reng chuanin grep wine siam phalna kha om si lawa ti chuan grep wine ching tu te chuanin an thar chu wine atanga o grep ching tu te chuanin wine an thar chu atanga wine siam phalna chu an du line January ni som ni le palia Deputy Chief Minister kai khwe study group ina Mizoram Liquor Prohibition Rules Drafting Study Committee na andan duan pu speaker akum len ni hilo chin che taila January ni som ni le pali sang ni som ni le pania khan grep chu tel talo ni chumiom zia chu na lam le champaya wine chu dan po na no la lo ni tani phalan ni talo January thani sang ni som ni le pani ti chuan March ni som ni le panga a rules som lawa hun rei tak su khamna dan local pui to chu a rules salo chuak ta Mizoram Liquor Prohibition Rules sang ni som ni le pani chu ani ta grape chu tel talo nge ni grape wine chu hemi khria hian champhai le nala na mi puan lung oi lawa social media le hun thang tre mi pui nan vui puya political party chen khatinan han vui pui boka pu speaker March ani hei hi ti chuan eng thil nge thleng kan ti chuan pu speaker July ni som ni le pani sang ni som ni le pania Congress Party patronize all tenisco ta mi puite thlawang hauna in kho man tia khanin resolution an pass zinga NIN healthcare bill vai bel se somrukle pasari bapeturin sarkar khan nora pu speaker kan bill chu ni chialo ma se atilai khan vai bel se somrukle pasari lai te kha healthcare bill kha batalo nia abizo khinia pu speaker ka soitur chu grep wine man sak chung te zang adom na nuai za peturin an phuta pu speaker kan ku atange MLP Act sang ni som le pakwale MLP rules apom dana thutluk na chiang takapuang zarvat turin sarkar kan phut an tivea ti chuan pressure khrang om kara Mizoram sarkar chuanin an ngai tu non le ta pu speaker MNF fun lai ni August ni som thum sang ni som ni le pania Mizoram sarkar Council of Ministers through khom chuan pu speaker i phalnain Mizoram sarkar press release kan chiarange Aizol 30th August 2022 tini Vain Khan Chief Minister Mizoram Thanga Hovin Council of Ministers chuan Mizoram Department Chen Khatatanga Sarkar in Rail Bol na tura thupoi mo an thlen chungai tuin Chief Minister Conference Hall an thukhom vo in meeting chuan the Mizoram Prohibition Draft Rules sang ni som ni le pani chungai tuin zuzor khamna dan chu khong taka kalpiani zel tur thule chuti rual chuan Mizoram chunga kunna thok tu te grep tharatanga dan noya wine siam le khal ero a phal sakani tini pu speaker political party thang kan lom tlanga Mizo National Front General Headquarters pon alom thu press release in atu August ni somthum le pakhata achun zom hala ta chuan pu speaker
vai chun ka cheer lo me pu speaker ik phal nai na toy te lai bi ka kha chief minister puzoram thang kai khoi sarkar hi mi pui ma khongai taka ni zia alang zela Mizoram ta na thatur an ngai tu konga hian Council of Ministers te chuanom kan ti hle the Mizoram Liquor Prohibition Draft Rules sang ni somni le pan hi ngai tu thatania Mizoram chunga kun na thok tu te grape tharatanga dan nuaya wine siam le phalani ani tur hi lomom kan ti abigin champhai le nalan lama grape ching tu ten dan nuaya nge ngai ngam taka an thorim ra an seng turi thinlung takin kan lompuya Mizoram economy siam thatu an ni ngai kan be se ni tin MNF in grape ching tu ten lo lompui to ni pu speaker grape chu zau kan du ni tu na hian ngai ngam takin dragon fruit te lakhui theite kol theite sun lu te le thei dang te kiwi te heng atang hian wine siam chuak ve to se kan dua chu pu speaker kan on put lu hi ani mai kan du inang vekani vena hian pu speaker ti chuan October ni somni le pania grape wine rules lom na khanin pu speaker khati laya kan excise minister tuna BJP lamom da doctor kebh wa ho hianin an han lom khanin thu soi te poi dai na jekin kan ema se chir kha rule to lem lawa commerce and industrial board lama vice chairman pukelal donglian te ho ne khanan han chowa an han lom hle ni kha chu grape pa ni danga po hian a thei ve ni Mizoram pumakun na thok tu te hian he bil hi lok pui se kan dua pu speaker atira ka soyang khan kun na thok tu te lam tang bil ani kan put lu hik chuwan chuan in pu speaker he bil hi a soi ho te chu a tha ma ro chu a chai ho lu tuk lawa akal thei mai hi kan ringa kan be sei thlatani a chan chu ham than nai pu speaker lo keng til ne me ma lo mo ne entirnan pu speaker champhai winery hi tuna hian Ministry of Food Processing noya sampada scheme noya pui me kan ya sang ni som pakwa chu MNF sarkar lai kan sanction huani nalan winery tribal affairs ministry noya trifed kaltlang in vandan scheme noya enkol me kan ya tin focus market access fund atangin suma puyani mek boka chu kan sarkar ma thil ve kan chu pu speaker tin World Food India sang ni somni le pali September tha Delhi ne te khan pu speaker donor ministry chu notice winery te tan platform te lo siam sak dai to Department of Food Technology Mizoram University le nalan grape ching to society te chun MOU te nein tho ho nan lo nei me ka chu chia chu pu speaker kan MLA tuna om ho zong ten kan biala dragon fruit ching tu te bal ha ching tu te china soyang khan thei khang ching tu te tan hian wai na te kan siamani chon ham than na hi aput lu ve thei don chu pu speaker kan hak le me ma je PM chu kun na thok tu te lam tang kan neng chu lam chu kan hoyani tin a amendment lama kha ne na kina kala khai khom don tho ka soi tuilu tugang ti galau pu speaker ka in buat sai thai chu ka tilo ka in buat sai rei ve khop maya he tayan phek enge mo zat kala ne ya ka tivek lawanga amendment la ya hianin pu speaker han lu tamai la section somsari a oma tuna kan bil put lu a hianin tin dan man mek MLPX sang ni som le pakwa tang amendment siam hi section som le pathumomin chung zinga section ruk te chu adan mingkha khan me CRPC kan tia kha BNSS ani ta ka wanga amen ngai ani ya the draft MLP amendment bill sang ni som ni le panga hian amendment ba ka insertion section chu pasari ani omni ti chuan kan dan man mek ina huam velo ni china soyang khan ADC pathum kan huam tel ti ranga chuan pu speaker kan draft MLP amendment bill a hian sarkar policy khoi section pali o ma chung te chu chapter 4A no section 45A 45B D le E te ania section 45A a khan Mizoram mi khwal poi mo le khwal jinten no kala dignitaries le domestic le foreign tourist tana anzu anken lu phal sak na khania pu speaker hei hi zu khap burna dan kum som le pasari chung kan man to MLTP Act sang ni kati palzia sang kha jago som ko le pangami kha buk kan lak lu ania chuwan chuan tin medical prescription manga ti thea po kha 45B po kha khami khatami tho kan lak lu kha ania tin a lian bera hi chuni chinal kan han soita ka kha section 45D a hi ni ta pu speaker local fruit beer siam theina te local wine siam theina te Mizoram chung e tharani chuan heng thei chi rang
balha dragon fruit sap thei ti tek na khui thei sun lu kol thei le adang te an han soi tak to chu mazil don fo heng zong zong tang te nan lo siam hi alo nia local fruit beer ti ani pu speaker pon lama tanga lo lu te hi ahuam ten lo ani heng hi man po kan tum pu speaker tu na hi chun zep thu cheng lo ai zol khopuya te lem hun danga te pon yang restaurant enga moza ta hian zu engeni abikin beer hi an chop tel thina zalen taka lei thei te poni amai ro chu da na kan ti huna chuan license nei mizo beer chi abak song hi chu kan mandon chu pon lama tanga lu tur ti topin mizoram atanga lu tur sarkar tan chuan chiale thil danga nem nan na tak tak om don lo kun na thok tu te tan ro chuan pu speaker nem nan na tur tam tak om don chu tun chuma hian he bilina aken tel hian ya chuwang chuanin permit nei tena restaurant ne hotel ate an chop theina tur ania license kan on deal ve thap don ani ta chuanin tuna license nei lowa zorte hi pu speaker ini lu ve ma legislature engeni amasa zo ka khanin he house a point soi chuani kha tiltina henan zuara ni lom ni han ti da ponom kha imponi se pu speaker khalam kha chu kan kal sananga section 45e a hian tuna chuan champailen nalan winery siam chi phalania abak zong chu dan ponami vekani pu speaker zep thu cheng lo saras fair kan ti te self help group ina heting ang chi SRLM noemi te NLUM noemi te entrepreneurship fair frang le thil danga po waina ni emo beer ni emo alcoholic content nei khrim an zor ho zong kong sira kan mu hi pu speaker man the ve kan tu na hian kan dan chuan grape wine po hi a phal chuang lo na lan le champhai winery mi lo chu a phal lo 5 vek mai ni chu wang chuan heng te tan hen zalen na dar vo toila amai ro chu du siam the ni lo pu speaker asiam tu big phalna ne nom do na chumi te na chon license anon dilak tuna asiam mek te po hi dananga en an ni do na dan tling lo kha chu i phal sak an ni don chuang lo man kho man ni don thowani chumi nuwa chuan chung asiam te na chuan in an khal zung theina turin a re chiang te po kanan zo ta mun danga product te po entingnan ladewa thar te pon hun khata an asiam na huna an la kho mang an khal tawang chung ta chu pu speaker kan han put lu chan hian ya kun ha tu te hian in peak season a chon an lo thar tam ve le to maya chung chu dana chon pu speaker an kal pui thin dana chuan peak season a hian an han la khoma e winery kan tiang te brewery kan ti te refinery nga te an han kal puya ta chuna tuite lo sor chuakin trangkai zokin value addition kan ti kan an nei ta ti chuan a peak season an da khoma chu a dry season kan tia khan off season a khanin khal le in kum tluanin income an nei ve agriculture business bulin tanna ania chu pu speaker ke ni hianin kan hak le me ma heng fermented juice kan tia te distill tani lawa he mi zu kan ti distill kaltlang khani lawin heng hi chu arui bur tur lam ni lawin thai thar chu preservation chi khata tanga wine le beer siam phalna hi he danina akentel chu anita tuna man phalmek tingko than thren khat chuan in sakramena de pon manga 10% alcohol content hi pel kan tum lo de ka pu speaker kan han soi chiang le duwa chu mi pui tele pu speaker ke helaya hau sami song te khida po kan han soi non le du ani kan fermented juice atang hianin Indian Food Safety Act in a phu tangin akentel nutritional values ta chut telin thata ka kalpui the kanin beisaya chutiang tur chuan pu speaker mala kan tumani India March ka hian fruit wine incubation center te Meghalaya September sangni somni le pathum khan an chief minister Conrad Sangma chuan hongin anni pe chuan fruit wine capital of India ni kan tumen tia pu speaker kan mather chu local consumption mai ni lo state danga rampona kan khal chu thei kan ringani chu kan maba ga hian omani thil thren khata chuan industry lian pui le sum tam tak sen ngai te ani he thilai chun industry lian pui lo deuh poina ti ve thei thata wangin kan ban phak to kan yanga a thar rang bok sia mizo te khiat thiam chi ne ke mani ta na that kan ring thata ni pu speaker kan ram hianin thei hi alo thar chuak nual me horticulture department in an chin chia dana chuan grape hi ram hectare sang ni
zathum somre le pakhata china niya metric ton sing khat sang sari zan hi somni le pasari atharani chutranga chung koina an lok pui dan kan thria balha to pe chu pu speaker hector sing khat sang khat zaruk som sari le pare ta zawa metric ton nuai khat sing li zanga le pani thar chu thina lo ni dai to lakhui hi hector sanga za somre le pasari zawa chin ni in metric ton sing ni sang kuwa za somre le pathum an thar chuaka chuwang chun heng zong zong te han thlir hian pu speaker trangkai zo ka mangila value addition an ti a hlut na bel chaila tuna chuan an thar tam lai chuanin a toi ngeng hu ka thena chuan thing tlang khu te chuan a market alo thalo an in sem ten tel tela tuna ero chuan phur khomin a license nei ten hena a siam na tur sarkar in a license a pek ten hena a siam thiam ten hena an siam anga zene an thar chua theina tur lam hoi bi la nia pu speaker han soi don chen soi tur tam khup maya kan state thenom tena an lo lok pui to dan te po hi pu speaker soi tur hi ka nga mai kan in bo chaina chana mai ro chu ka soi thui lu tuk deu toin ka khia ka pel ching kha ka pel ang ti ka lawa arunachal meche pakhat tageri tai chu pu speaker india rama meche choi moina sang Ministry of Women and Child Development in a pek take india ram meche civil award sang nari shakti puraskar chu sang ni somni le pani kham pe kania engwange kan ti chong kiwi atangau wai na siam chu wangani zero munam ikhinia arunachala henu hian choi mona sang engem mozata donga Women Transforming India Awards United Nations in a pek po kha adong heng he ni mizo me chi te hen an theiweng an thokrima an thiam ve em amai ro chu kan danin ahung tlat sia phal sak bok si lo ahung tila adang tlat sia tu na chuan hei phel kan duani pu speaker tager rita hi neri su kan heng heya kan ma mit MLA point neri su khan in ka ria pu star zelian po hi chuwan chuanin anni ponan ti thei hi ma min nu ho ponan ti ve thei nga pu speaker chuwan chuanin heti zong hian ni tlang te bu kan han tia tin naga me che pakhat Lucy Nguli Lotlina Chanchin hi kan train karinga Dream Dragon Fruit Farm nei tunu khani Dimapur atanga kilometer som panga vela ichun dragon fruit train wine siam ta internet ada internet sensation ani anti hial khania botol khat sang chuang tena khalani chu Nagaland ani pu speaker sabram kan soilo Maharashtra Nasik wine hun puite kan soilo Nagaland le Arunachal ni kan soini pu speaker kan theiweng chuan he kan bil putlu hi atira hriat chian lawa politics in puna kalbup bup ang khani lo se mizoram kun na thok tu te tan kan bial thawa kun na thok tu te tan khana ni kanon aw ni pu speaker chuwangin ho kan zawain tlang ila mizoram product che kan soi apon lama mi chu ama e khawin khap kan tum kan thlin tok chu eng po ni se excise department strength kan thria kan theina po kan thria kan theilo thilro pui tak tiam kan tum lem lo pu speaker amero chu kan trang sotang tina tran te po kan trang ve sotani kan so gar nu hian chung te chu ke na ka soi turan ni lawa pu speaker politician ni mani chan chin soi hi kan chinga ei ro rel na ma soi tur hi kan soi khal de zung mai mani chan chin ni ma ro chu soi chak om te po mani kan malang na te po hi atul chuan di mana te kan soyenga imponi se pu speaker kun na thuk tu te lam tang bil tuna kan ron putlu pu speaker i phalai kan chair le anga the Mizoram Liquor Prohibition Amendment Bill sang ni som ni le panga hi min soi ho puya kan zavaya tanga Mizoram tan kan kun thok tu te tan ani ti hria min pass pui turin pu speaker member zong te ka so me kalome